omukoro gwo kujweka bejiga na batano ba top class at St Mary's Primary School Katete gwatandika n'ekitambo kya misa ekyayebemberwa bwana mukuru wa Katete Parish Reverend Jean Pierre. Ninjira umunsi yomu mukirimu aboro bingi abantu batayine byo kurya abo kuba abaine byo kurya nibanga okubagana nabo hego abaine byo kurya nimabinaga no mu dustbin ebikushaka nimabinaga ondisho atayine nako kurya iwe nori ebyo kurya byawe wigutse ebisigire no binaga ondisho ari kuri ainenjara cyamukisa mulungi ndi tutuse ku lunaku lutwamu twera abana bafegwe ebiwandiiko nga badda mu P1 twagala kwebaza bazadde abatwadde abana mu nasare era tusaba inti batongera abana. Omukoro ogu gwayikwabe ebembezi batari bamwana bamwe okuruga muri Mbarara City okusima abazire batari banje na management okutwara hamwe na administration abwa amani aguba kuteka mu ishomereri kureba mu isomero ryabaho kandi ryabunzura abana bitu kandi abatangire hente katekeji eyabana kubahereza ikijwaro cha graduation nkibahereza omuhimbo kugira ngo nyensya bahika kijwaro cyenyine echo graduating. Mutati na Angelo orukukurebe gwejeso muri Mbarara City South yayereko kukwatwaho abwa bazira bashija abatari kufa abana babo abashija bari abakire iminyango bari baronda sente ne sente twakuzireta no wasakushanya na fizi yete tam St Mary's eshashubirwa mu kazi kandi umushija na mukoro gutaguroho abo kwagiye kuronda sente ezaru kuronda ryo nazitayi ebintu bibire bitanguhi konka n'enkwatanisi omwuga gwanjye mukuru mu ishomero omu n'okusuganisa omusinge gw'ekereziya gavumenti n'abaziri. Omugandi makuru abaziro mu district ya Shema baraburwa kurekeraho kwatara abana babo mu bitabo bakabara kubegese by'emikono ebyagambirwa mukoro gwo koreka entaranta z'abeji no kujweka ba top class aha Rwengeri Primary School omuri Kigarama Shema bano kora shitomuka nimbasha babaziri tuyambangane abana aba mubegese okolesa emikono yao nembe yao kugira icyo bakora nsheta innovativeness and recreation abwenshonga ebya Uganda nensi yona bikahinduka amisho gakubasa kureba ebintu ebirahari nebiri hihi ngwana to mwana aho koma kumuhesimu erkwa karaiter constanti echechereza kachireba kumarobwire bwinji nikiteganisa emisi erkwindura misho gakabasa kureba ebirahari na nebiri hihi. Mukuru w'ishomero ya Rwengeri Primary School Bernard Zibangirana yashaba abaziro kurekeraho kokose sabeji ngo nibaza kombera no kutaha amajeni absenteeism abana bitu nubosha yosha muno kutukubabuza bajango abazire nito tukubosesa mena abazire bitu abana bihangamo abaturage mwongere kuyamuhereza abana banyi bukwetengwa scholastic materials zetu kubahereza mwongere kubahereza ibikorwa byetengwa kandi atwaka mukoro kwa kuru utaramara wo muri asigare mu buzima twari twazana gasha kwa mayiko twakire